Pljevljenje vinove loze predstavlja uklanjanje mladica koje se nalaze na starom drvetu i koje samo nepotrebno troše hranjive materije i opterećuju trs, a nisu rodne. Ovaj postupak se može raditi dva puta, prvi put kad dostignu dužinu od 10 do 20 cm, a drugi put ide 10 dana pred svatnju. Pljevljenje samo po sebi je veoma jednostavno što možete i vidjeti, ali uvijek ima i poneki trik koji možete upotrijebiti. Isto tako, uporedo s pljevljenjem ide i zakidanje zaperaka i pinciranje lastara, pa sve to skupa se zove zelena rezidba, a ja ću vam sada na praktičnim primjerima pokazati kako se sve to radi. Ako se prilikom zimske rezidbe oreže grana na više od 2 pupa, na 3 ili 4, jer se uvijek može desiti da poneki smrzne, ali i ne mora, onda se lastari moraju prorijediti jer dolazi do preopterećenja grane i velike gustine koja često može dovesti do pojave bolesti. Na ovom mjestu imamo situaciju gdje je ovaj zimus orezani dio dao 4 nova lastara. Znači tu će trebati samo 2, jedan ćemo ukloniti pošto imamo ovaj uredan gornji s ove strane, ovaj ćemo ukloniti, možda bi bolje bilo makazama. Može i ovako, ali pošto je baš napredovo, napravila se velika rana, a s druge strane ćemo ostaviti jedan od ova dva. Imaju dva, jedan ćemo ostaviti. Ovaj se slomio, tako da ide samo jedan. I ovdje imamo jedan slučaj. 3 lastara. Otkinut ćemo najslabiji, ostavit ćemo ova dva. Isto tako, ako na određenom dijelu trsa imamo ogoljenje, odnosno nedostatak rodnih grana, onda možemo ostaviti i onu nerodnu granu. Ovo je slaba grana, nju nemam potrebe ostavljati, ali to ako imate bolje razvijenu granu na ovom dijelu gdje nema ni jedna druga grana prije ovoga, ovdje možete ostaviti jednu granu. Ona će ove godine, na njoj neće biti roda, zimu će se orezati na ovom dijelu i onda će iz ova 2 pupa sljedeće godine krenuti rodne grane. Isto ovo možemo uraditi i u donjem dijelu trsa. Ove grane koje nisu rodne ove godine i nema ništa na njima, osim par zaperaka, njih ćemo ostaviti da bi mogli sljedeće godine ili ovdje orezati ili pustiti negdje malo duže, pa ćemo onda imati posla sljedeće godine, kao što se vidi na ovoj. Znači svaki pup daje novu rodnu granu. Kada radite zamlađivanje grana na ovaj način, onda ostavite samo 2 do 3 lastara, zavisno od jačine grana i položaja na grani. Kada bi ostavili ovoliki broj lastara, a na svakom imaju po 2 ili 3 grozda, grane će odrveniti kasnije, ništa drugo ne bi dobili nego ili sušenje grane ili nekvalitetan rod, jer 20 ili 30 grozdova na jednoj grani je preveliko opterećenje. Kod mladih sadnica se može desiti da ne uspiju prve godine izaći na pergolu i onda ih skratimo zimi da ojačamo i korijen i trs, ali tada se formiraju 3 ili više lastara. U tom slučaju se može ostaviti 2, a ostali se mogu ukloniti. Kasnije, tokom ljeta, ukloni se onaj koji se slabije razvija i ostavi se onaj jači. Uporedo s pljevljenjem možemo uraditi i zakidanje zaperaka. To su izboji koji se javljaju u pazuhu listova. Oni svojim rastom stvaraju dodatnu gustinu i sprječavaju provjetrenost, što može opet dovesti do pojave bolesti. Isto tako zasjenjuju onaj dio trsa gdje će se formirati grozdovi, a grozdovima će biti potrebno sunce. Bolje ih je ukloniti dok su još manji. Ovo su zapjerci. Znači ove male grančice koje rastu iz pazuha lista, to su zapjerci. Njih uklanjamo. Na nekim sortama idu prije, na nekim kasnije. Uglavnom trebaju se ukloniti prije nego što grozdovi procvjetaju. Sada ću vam reći i kako možemo planirati i buduću rezidbu na sljedeću zimu. Grana koja je orezana oko nove godine na 2 pupa i iz nje idu 2
lastara. Tako da odmah možete planirati unaprijed. Sljedećoj rezidbi rezat će se na ovom dijelu i onda će ići iz ovoga dijela opet 2 pupa i 2 nova lastara. U velikim nasadima radi se i pinciranje lastara. To je mjera koja se provodi da bi se spriječio nekontrolisan rast mladica i da bi se snaga i hranjive materije usmjerile na rast i kvalitetu grozdova. Ovo je posebno korisno za pergolu, a u niskim zasadima se radi mašinskim putem. U profesionalnim vinogradima se još radi mašinski, znači pinciranje, odnosno rezanje lastara iznad gornje žice. Sve ove zelene mjere od pljevljenja preko uklanjanja viška lastara do zakidanja zaperaka i pinciranja možda djeluju sitno, ali zajedno čine veliku razliku. Loza koja se pravilno vodi kroz sezonu daje zdraviji, ujednačiji rod i lakša je za buduće održavanje i otpornija na bolesti. Na kraju ću napomenuti da je ovo video namijenjen onima koji žele da nauče osnovne stvari o održavanju vinove loze kroz proste primjere, a ne onima koji imaju višegodišnje iskustvo. Ako imate bilo kakvu primjedbu, sugestiju, slobodno napišite komentar i podijelite dodatne informacije koje sam možda izostavio. I ako imate nekih pitanja, slobodno pitajte. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!